Nokre emra be wadwen se be bone no ebi asada no na awurade beba senke wo bie da no so kire yen ema hu se from this to this ya anka ye da yen ho so nenso wa mieso ankire yen ti no ya na afayen se rapture anopai ye magana fo nyina ya wonko na yen hye wo modene esanse de asie no aka obi a eno so nti ena franka ahodo nyina na yese ebo ne mu ase efiri ne ya edekro na ye mo wache no ye sanso amo akwa aba SOMPA fie ni wo ha ne nsia chiripo num ye nkontanto ano no enenso da foforo ye ni yaw de na mom yaw no a hye ye nso ne ye be manako anopei eye Ghana today ensem hodo a etwaguo ene nkrata mu nsem a aba ye boboso ede ama wo hu se de Ghana no ekro ene se udi ho nkom a wo hu ba bia do de efa eno ene anuano masi nkonwa ye de to awo na enkomo no wonso wo chefa wom we no ayase adwenkyere te se hwene obi ade efa tenanim enti ya bobo obo nsem no so awie no akwanya beba mo waba ewuram na wonso won kanto so ana de udi ba be ewuram wadwempo yabegine nyina ewo 0260196064 0260196065 nemo nsisi e de fasa ahoma no to ho ebere ne so a yebebiatum na wode wadwempo aba afi SOMPA 106.5 FM Accra SOMPA 106.5 FM Accra eno ye Facebook obetime de wonsam ne nyina akoto ho eho nso na ade hye bi di na woda wode fa ye bekenkan ede amawo wode ne mfoni ka ho de ekura ene na wate se de wate nkutode atogemu no ene ntia na wahye nso anope din nsesai triple a mine ejapia APAM DADAA ni na menema trankonwa grandmaster tenase na obaapa nso atenase enti ene ya wei ye kanje gumu a na yaba befa wonso wadwenkyere ene oba na wabo ni ntiem afi radio na wutie ye mfiri so no enye duru se wo be kire wadwen a na wadwen no ana watwon ho afiri ho se de be ne ye bete wo nka ye na afoforo nso ebete na apamatena se mamema nua no makwa ababusafo mo akwa ba ye nua ye nyina ye buru santan ye nyina ye nhye ye ho den obaapa de akeka ma no ama esi ano pepepe Ghana ye di areho ye chadwajo ti menra de si ye no areho ajinsemu
ya na susuda se bibi se besi but nyame se bibi mu ne mfa se dama no no correct nti no ebi a nka bibi fufo kra le besi because yet se nka o mampani ene na nka wo so woko nti de besi bi mfa se dama nyina ye tie sompa mfa se dama nyame areho because me kwabo pam mamba se wutie bi mu kra ye bakro to say doctor Omani Boama. Ne ma me se ne baba akwa no no. Yanka ni padomo a wo mo jan no. Padomo a wo mo hwe no ade achi a wo mo ebotom sika musika a wo medie hye no. And na Brunei can the only breadwinner of the family. Oko. Oko. Me fa ne krensi ye. Oko. Nja mi bisa se wo a wo hwe ye wo a wo tie ye. Eya bobusa won se kwan ben so na obefa so a obewu because enra e fi se me ba asase so ya ye wo me ba asase me hwe ho that se enra na wo hwe videos time wo mo call kwaye no mu e ko for body na ba no a apa me so se wonya biare won koko boto se woni koko boto eno na omodi nipa ase bi o wo bobra akwa animu wo ko school ajin krata o me ewiase wotu kwan akwa ewiase enra koko botom no yentimi empeja no yasesa no sisa bi o nieme bi nipa o ene dina gu koko botom ene ya cheche ene kwapra ne so ase yetu banche egu botom no ye chima no so de wontre krase da o si wo bi o se de o kan de o ha me ntena bi da ena ya nipa asoa eno me hwe sa video no na areho we nyina no ho ewie ye na we nyina anti over Facebook sompa 106.5 FM eno na ye chim so kwabrane no te se de wakọ afu mu a ode ne niema eba no nipa o eye defense minister o ka yera mutala e ka ho bi ene ya so wo mo sa no nipa wie ye no nipa wie te se kan ya shedi nti na bibusa se wa wutie ye na awore ye no wadweno wo da se we wie sen ne be ye ejapade bibra ye pray ye be dan eja o ye be dan eja because enra Dr. Omani Boama o fifie no no nim se ne be si debi wa kra se be kwa bo wan be biem pacho eya be no susu ma ye wo so nipa ye sere sa wo boto ya ye sun ya eye nipa de hyem o enye banche ena enye bayire de hyem nipa a wa be bobra erade hu e mobo ye erade Britain na bogana no yanso yanhye ye ho de Britain na bogana yan ho were na nkura no ba ku busa se alupre accident na ya etasi namso ahade card ye ne tesi sene alupre no but the American say ye ni boss kura no kama ye se alupre accident bi atwiafa nkran danso ma afa hopen nanso ni semoni sei ene na meka se ebi wa yes akra na emergency London emergency eno no BBNC na fe band say but ye besre ye dear what ye I was say investigation koso Ghana forces o mo hwem wo ka say helicopter na say aeroplane nya accident no so enye normal sa aeroplane enti se bicycle because enti se car anoma betia topa no nyebo bi na aka no before say aeroplane ebetu akudwe there were technicians ye wo enkofu omunim de omuhwehwem ehu se bibia yo okay anse na etu akosoro nti ebisa se omuhwehwem ewiem kura ya kabisia yes yetimi ma wo mu jatu omuhwehwem ana afi kodu bebe mu se ayira mu bebe ya nenam ma mema na nampoma akwaba na akwaba sa wode eba alupre ho nsam no a waben mu pa na no ne tito India fa ho ise wo kire se o mo nkọ hwehwe ade bi ampa o mo hwehwe na o mo hu ne
ɛde nkwanhyia no a friend black box. Oh, okay. Ɛno alupre bia wo bi wo. Bia bi wo. Oh, okay. Enti free adekode potin a esiye say ye ne fan belt na tie say ye bia ye swishi bibi ne koka bibi ne touch ye ni nyina wo mbenya wo your friend black box. Okay. Enti jatom na ehekora we nu na me hwe saniye ye samone na koduru. And one thing about helicopter, you know, now will be no be cast away that the impona she say we no any pure metal. Alloyed. Okay. Don't say it. Emuye hakakra. Even though emuye do, but any pure metal to say nkafani say train na de that de ni bi no nya no bia. Nti etime. Okay. Okay. Minim say na make what mase. Asa lomi kakra wom. Kakra wom. Inti etimehye na you see eyewitness account na koye bebre se watie eyewitness account ansana na mfoni bi nso ne namwa asa odum jafo adum alupre no huja eno nso ne nama ye di etwagu sa video ni bi na asa ye emure mu ho no dum jafo ba bia ade ni si ye no ka akora ntime nko baby ade ni si yere ka akora ntime nko o hwe boto ye so kwabrane a odi sane bepo ya o de ka na ekwa hene ena Ghana ha ye ni adupre nu ye nyanya adupre nu edum ja wo so ni bia miminya hu no bi eja me nim se ni amekan se nyansa wo mu a pa miminya hu adupre nu a ye ko pasko ko okro mu a ye hu no se wo mu di bi dum ja wo abrosa ye to aso 99 so Ghana ha miminya hu no bi ena mpo na no na me kasa se mu ese ye wo anka fire for wo mo crane na wo de foro kosoro kodum ja wo soro no ye de mpo kakra no a yenya bi wo Ghana ha no ye be se na yo se no mpe de ho Ghana ena no usi abrosa ye to aso every 7th 8th floor kwa enuru ho abrosa isa bipo ya ye kan ho asem about 1,000 feet dampia range no about 1,000 feet enuru ho ye nyina ye tie sompa. You see amaya ye timu no ye wa deficit ewa niema bebre mu ye te ha ni DSTV ko ye te Ghana ha ni DSTV for ko subscription ho eja hwe ye nia brew na ya won kan ye wonsam ka no kure na me se nen kan yam di banyina no me dia kwase fiko kada kan tie sompa na ya won kan ye wonsam ka no kure yet ha you see this is one thing that nobody wants to talk about it say ya kwan ya ka ye mfa play ye kete che kwan ya say ya kwan ya mo say ya kwan ya ka ye nim say ye road network ye papa wo Ghana ha ka helicopter no kesi AC Air Force base say ye railway system ya anka nisuo we nke wuyen ye te Ghana ha na Emmanuel anka nso na aka echi ye te Ghana ha Emmanuel Macron de sacre na kwadwuma oye France president no de sacre na kwadwuma Ghana ha assemblyman cry finifie ko officer anko hia siren Ghana ha yemie kwan mu mano no mesinko kwan no kura yemie mu mano no kwan no ye say free man ho we say we free man ho ko woman ho te say binum ba bia bedu no a why te say fish pond enso na ka na namu hwe nanu ye nsuo to nanu dwode ye nsuo to ye ene ne benada ye nsuo kakra bi peten ye hwe ofanko poku ase kwan yi see one videos as a one city one dam as a one city one dam hwe this is a very sensitive issue that ancestry ye didi agro but it's a wake up call to this country
on said no akroye accident for sense wo asante mantem ama no so claiming lives no kwana me scientist say fifi mantem ho kwan no baabi so saa ho so ba ko sense yet Ghana ha ena nkwada a wo mo akonhyiamu ba nipa saying 16 accident road accident na one day Yesu wo mo saying ye nam kwan so a nkwanhia ye fa wie mu a kwan ne nye se kwan ne ya anka ye be paki ye adupre afa kai e de akọ adupre yin so a ye kofa no so a wo hunu nia memete ye which I'm yet to I stand for correction ne say na wie mu ye foggy enura no na wie mu nye akono papa enti now heads are going to be rolled na o hwe bia mepo won so a ya ebo no si ginam se wie mu ye foggy wie mu nya ense se aeroplane etu ense se helicopter no woko why na sanction ye die no mu hu ye omka so wonko eja minim se masam no nyansa wo mu a o nyansa wo mu na won se ye wie mu no ase ho nye busy sa se sa ho ana eje miura se mene wote hei se nsuo ikura guso mene wo kase nsuo ni guso peten ye bokoko ka kire droba fo se ne nsuo yi ye de obenya nkapake wo ka si etimeka ai se wie mu nya aeroplane wo ni landing site SOMPA FM entinse so otu ewie mu nya no ma akra ntu no kra anoma o wontu eba ne sen ena helicopter na aeroplane de ye ma ne tu apam this is the time and I make us say it's a wake up call to this country as a whole. Oh yes. Yet Ghana met you for a catcher say we are mun yet. Omo boy kokon be 2 months in here. Yeah. We are mun yet. Enti Air Force Base. Yan shan hunu say. Meaning say almost read down or more her so and almost enti no one more anhwe enhunu say baby ade no kwan na wo befa so de akono problem wo kwan no na no me kan sa asem we meka biem yet Ghana ye wo National Disaster Management Organization o nadmo ade na se wie no ne abe massage no nti ye hwe ma ade ni si wie a na se ade wie a but you need preventive organization. You need preventive institution. Our mind we mu. Your engineers. Our munina no. Apam. Sa obehwemu doctors, engineers, womu kita practical certificates and so practical knowledge oni bi. And order to office. Practical knowledge only be into your office and a book and what do you do? Sa eluprewe emere dodo ase pani bia be ko ba bia no a mo enti mampani kwa ayane dia defense minister ekoi ayane dia interior minister timi kofa na sampanimfo no a nyamerkro pon adom ode wo masisi ya no no ya dwene wo ho nanso ba ye wahu me fa ne se bese pani ko na haban ya tase na banim difo no banyansafo me fa no nketenkete ne afa ne afa medical ba ye nyina ne ya boto no ye nyina medical yaka na watwea kwa na watwe mienu sunu na nkwada maako 16 wu ya ye de wo kwata so se sadi ye nsu wo mu wie ni ye pani bi negligence ene kofa asade ne bai on sada no ye ne pel adosu satekla ye busa ne se emra national road safety bra no mo ye commission wo mo prayer se ye nye wo authority yeah no mo nye sen fanka
ne so omo ye authority no omo se no wo hen sin ni wie ye no mbeka kire say cars akese say wo mu ntu anadwo wo de sans hye ne baaye enya adwuma wo mo nyase enso se ne nka mekwaka say oye toothless bulldog wo bi ti akire won temase eja won temase ye nyina ye Ghana ye ni aviation for ha aye wo mo adwuma ne sen aviation for mo hwe car so aha omo hwe wiemu hyen me kura me koto me private jet na me say me am private jet aviation for otwa kan wo is that wiemu nya wo dia enti ansa na betu no say me nya authorization fee Ghana aviation service for ho bra na ye two helicopter Z9 no aviation for can defa ho one also should come to answer these questions apam baby am dey assembly free ba no me da bia me kan say me nim say sabe me nyansa no ebi wo mu dia wo dia wo kan wo mpa Ghana aviation service they should come and answer and come up by na Ghana Air Force base anyone di answer na yetu helicopter na ko ana omutu ne tse ka bi she garage na yetu apie answer na Air Force base ho ye betu helicopter no die ne ye check wo helicopter ne ho answer na yetu because driver ni bi answer na betu kai o check o ne ma e wo kan ne ho wi answer na watu die ne ye check ye ayi ni onipa na or fly helicopter no bawum ena squadron officer no e ka ho ena ye wo engineer unim say engineer Ernesto Opoku no just a month ago ena ye na yere ho ade o 5th July say no ye NS Adomensa no and then na ansa ne boso me pepe pa ware ye nti oni ye ne mu nkura nwi nani na ansa ne boso me 5th July 2025 eno ye ne yere ho ade yakoku no menka se wawu yakoku no omanya ye ncheke hwe aban dia etu aban ho a etua onyina duam anase odum sapele ne wawa mu ne tua aban dia timfa ye ho ene fa ye ho kusi bedo ose wosa menso mesa ene aka ye mpanimfo maako enwotwe at a time one day akasefo one day omubie ni wo yekuma o hwenkwada du nsie ya wo mo hwere ye hwere Ghana hwere wo mo omubie ni ho so yekuma in less than a month say a real accident say ya accident ya hwere nipa koba ye se duonum ya hwere nipa akra koba ye se duonum 50 we obeka say nya hwe ana why na beka say we nya hwe ena sa asem bia ye kame we me mpese mati bi wom nyame ne de ma ono ana eje sa asem ne nya ika ewo we eye wo bi negligence adwuma bi e wo se kwakubre mpon ya wa anye ena akofa we aba adwuma bi e wo se apam ye ya wa anye ena aku nipa ya ye ka ho asem yi eja nti we ni ye de mu adi ye ni nko de aka ye mo ho ban ana ye mu adi no ye be kwa akopa akiri aho ba bi o mo ne fa free ya o mkodi ye okay na mo anankasa na adi no ya twa ma ba begina mra na no ni nyina ye bambo ne de bo ne aka no ho ban ni bi no kre ye nyai sa asem ne kan ye mu adi no mu ni nko ne aka ye mo ho ban how na no nsem be kan sa asem we wa ha say presidential jet da bia no ma ne bo makro ye yi oba Debia presidential jet military for jet na won kan ho asem Sompa FM eja na no me betena ha kae ebusa question ni say defense ministry ni awon be kan ho asem aye only presidential jet na ma me busa sa asem we wa ha ye be kwa ha kae ni be hu se me busa wa na sa Z9 ya eno na internally e de ye mpanimfo nyina fly fa wiem no na ye kan ho asem anytime I catch you will be negligence be a report to be also in free ho adequate defense ministry ho ma Dr. Manebu amba hunu na waka ho asem no report na anko bra ye betu helicopter no why ne certify yes say
yentu helicopter no at this time emfanko eyem foforo so na osanka mampani na eko mampani wo program foforo na wo frɛ say defense minister and environment minister deputy environment minister was say why any national security deputy coordinator munkosi na namu enti no mo wankran and they see defense e kwade a yemfa helicopter na mfo munko why na certify say yentu helicopter no die ne hwɛ ye ehunu say bibia da na kwamuti etuo ye yie apam ye ni abre Yenyina ye tie sompa. Na so enibra ensoja. Obapa. Apam. Afi yinwura nkrata no mwe. Matea. Esanse ene story a trend no kre. Stories people ni nyina de. Bia fa bi. Na apam no a mi tietie voices bi a pop up. As asofo bi na wo mo ehye nkom. Esi wi ansa. Oh yeah, but when I think so back could be yeah. Sometimes I am mumianje spirituality and shouldn't kakra. Yeah, because ejuma na ye no bebre na etwa ye ho ahia. Baby I want the brain I want to kra na nkasa kra ye honhom. Sa nti I think say me tie so for a prophet Roger yeah. Ni din no ano kasenka defense minister o mehwehwe no. But ene asofo no fake no dosun. Won say asemi si ansana sa story e ba abontin o. Oh okay. Enti me de fine. So ka no one station. E ba prophecy na megidi. Yeah. Nanso ade a megidi pa ye say Sompa FM. Me bom paye na mahu obaapa ho bibi. De ne wo se me yo. De ne si kwan se me ye ho adwuma. De ne wo se me yo. But I think on say because Ghana has say no. Enti o mehu na wa ante a mehu a. Ko bebre de enkomhye no e di akra sofo ne me bi. Nti on say omu sizi kra say 31st night kra be. Say do baby 31st o mutimi hye. Oh enkomhye. Ena meka say. Hu e be wie no na amfa. Nti na meka say bonifo na dross nti ehu papa. Say ebi wo mu kra de ye papa kra no a. Uhu because bone na dross nti ubesi na ehu nti the American say yenje eno nsu ni kakra na eja yemfa mbo ye ho be no ana eboa ye kakra kakra o bibi ye nso a odi mampa ye di ma unua yes mane mma o na so ansa yeah udi ma no na nyame twitwaje no but the meaning say yes nyankopon yi kira no wase na ko wase no munya ende munya aka bompa ya na wase enye se oyi kira na wase no oyi akire o se tu anamo okay oyi akire na watu ho anamo ama na sei wantu ho anamo na waka kire se ubedi yi na ubedi yi na do sa so demri fo am se ya bede no adi yi ye yo no ma gidie kura anwuma nka ho no gidie hu nti apamare wo ngame hu ye mobo ohu ye mobo na o mie ye honhom aniwa sa ane ye ntiase aniwa nso ba be se mo omo mfasa yi we nye politics no correct Adam metis wo mo de ya manyosem mo bia mfanya manyosem mo bia mfanya politics because we udi kwashe wan na udi kwashe no emma ba me ka say sa helicopter na obrempo nso se ma ye mfa nhye nyame we udi hye nyame nipa o say asase na me ka say before say plane betu no ye won kwofo a omo ye hu adwuma enti san kwofo ni nyina wo say omo ba no be you omo ho ano letter na wo ho a wo ye ya wo gidi say na bibia ye intact emramo kwan say aeroplane etu no de na wo de aba ne ahwem so okay ampa say na wo ye na bibia ye okay wo de ba na say bibia ye okay na wo so but sente sapa de wo say obia no wo duty sa da no anu wo hwe o ka ho e wo say etu no a etu ye ndey akofa ra wo sema be say nipa na wo say mra ne di onim say wo say mra ne di ansan kra na ebe free wo mu radar ne so no Ghana Armed Forces wo mu radar ne so no they were still tracking and say egusu wo track no sa till say ebe yere free radar no what I say enti sa wo tracking me hwe me petita kra me hunu ade yi ena ekoi kwan ye fa so ebu dichi etane ye ewo wiem ho me ekopem yo say dani yo ni nyina we be hunu ni nyina we be hunu na eja
anya hwe ma yentwe yesen so be announcement kura say wa omo eyi ba kwaira nti wa won hu se bi etwom no I think that time na ekonya say no mu hu na adika ahwe de da na ahwe de da arebo ye rade ni baba nti miwura wo de ma yentwe yesen emfa president cavity fighter yemfa ntwe yesen enora nso photos ni videos na eba no me hunu se wo mo de ne ban tem ne ye Techno Spark 40 series no ni da ho ba no pay no ye twi yesen no president cavity fighter e wo mu se ye wa awrafuo mu ba say enya sa wan hwe yi a wo kan wa no tumu a di awraho a obebie mu na ni penti memmen ni pe wo nchen nyina uhia president cavity fighter no ne papa no ya betimi abo na ma memfa ntudwa say bia na osu usika no sha ntunya bi nta se ni usika tie bia benya bia to ye wo 12 grams de ho ye 65 grams wo ho ye 120 grams wo ho ene ye 170 say kwa any 200 grams enso de kese pa e wo ho anu nsu benya bia to enye na bia wanya problem wo se ho unya dentist anka ohwe ma wo uni sika wo de be ko dentist wo je numbers ina frɛ numbers a wo frɛ so ye ntew 0800 161 000 0800 161 000 Pepsodent say every smile matters. Unya wie say ekimwa eya anum nsuo e wo mu say ye kire kom de esan say ye wra ho ye nidi ba nsuo de ye benom nsuo a wo benom no eye kasa natural mineral water onum nsu papa kasa natural mineral water onum nsuo emfa typhoid emre wo a eye kasa natural mineral water kasa natural mineral water na FDA ehuma hunu say onum nsuo ye a eye apomuden de mawo unum nsuo ya nkwa ede mawo nsuo ye nkwa ntinom kasa natural mineral water na no ntime mu awo program bi a wo ye eye wedding abedin to ase party ahodo nyina no kasa natural mineral water ne package nsu ye good eye so unique eda ye pa na da Facebook ne so no eye Facebook ne ye SOMPA 106.5 FM Accra kasa natural mineral water pebiti sia na emwa open ba ko na pen do matu akoton a Kasaloma Ventures e wo taifa he ya nkran back hospital achi ho no wo je numbers ina frame yem fa de emre osisia 0206 469 430 0206 469 430 and 0303 965 780 na onim penifo abonkomo won se sompa no ni ayeye bia no eye practical sanse yen nom kasa natural mineral water nti ye ba ni ye de akire o se ye kasa mineral water ye num nenu nie foforo kra ba no pa bia na betwati o de kasa natural mineral water no eno a obehiti na de etwati asem no ye wie neka enu nie we na hu ya mesi twisco no we enu ye ntwi okay ye twisco oh enu a na me de akire wo we enu a na me no mo twisco we de we tiefo wo Facebook no me eni na me wo so ni yes eni twisco eno no na chocolate wo mu no mo we no enuane nu a ewo mu no some ba odifo ajempa powder okay no answer what we bibia bi wo mbi ana Ghana ha koko no a bi ne de aye ya hoden wo mu no no a na ye sande vitamins ahodo bebre agum iron kura ka ho oh yeah entu de show vitamins wo mu no ye vitamin C okay ma wumpomu ye tene yeah vitamin D iron ani niam ahodo bebre keka ho ne de afra ene ye de aye ene ye se wo de we eye 2 Ghana cedis pe na as we ye kitamin aduane mu a eye 2 cedis pe 2 cedis we enie 2 Ghana cedis o se edin ne ye twisco 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 okay bia o ye won timi kan twisco o de kan twisco na but still twisco eye promoted of one de aba okay wo mo dwene yapom den ho ntino wo mo abomodin ahwehwe mu ahunu se we na Ghana ni enya na onom a ona eye energy supplement ne wom okay nti onom na no pakwa adwuma ugina wona so be ye adwuma yes sir ansa na no aja na me ka ba ko bi a cho se sa de we de me no ma na mani ko no kre efi se mi hu twisco we ye kitami fi se mi hu ye ejai
Ono mu so wani ha adwuma. Many ha adwuma. Na common so ne won tem. Aduane o. Ba ko pese no. Aduane 2 cedis pe. 2 cedis. Inti uko supermarket ya. Je roll ni nyina odi je bundle ba ko. Okay. Na fa betu fi. Utwa na maame ni twa na nkoda ni twa. Nkoda ni ko school a. Wamu lunch box no breakfast na wo ye no. Twisco. Okay. Eno sa na nkoda na ma na dwen ni na. Na dwen ni active. Obetimi de asuade osuade na ekọ because three months mo because when him say adwene no exhausted. Exhausted. A new retarded mood. Adwene very active. Okay. That's why Twisco energy food drink. Wow. Enye na supermarket bia mu. Say tabletop for no. Mo kwa mo nka se mo pe Twisco na mo meton 2 Ghana cedis. Opa o mfa si kire ntum. Da binya se opa, ensi kire wo mu deda. Okay. Merechi wo mu deda. Bibia bia e bi twati e wo mu. Nti wo de foforo bia be ka ho e wo be se ya dendom. Na you overdose. Twisco energy food drink. Promasido for na dia ba. E na maka na FDA transfer hwema hunu se wonom Twisco energy food drink ya. Aduane pa na wenye. Nti nei bia wontimi nko hye jaade. Enko prumusie bebre. Odi etwa Twisco baako tigu nsuohyem nanom noa no asem de awie neka pomade pe bito sesi a na emo a woni wabusu nyina. Okay, yanko japum din yakwaja yasa ewo time herbal mixture wono maso ye ose etidi ya de say ye fever ni nyina wonya wamu enre ni bi eno mo a ebeboa wutumi enidi eno so time herbal mixture wonam yaw general body pains eno so ebetumi etu ase ye wo time HH mixture ene ne capsules a medofo yi wonya sanro mienu na ukabom na onomu a ebebo papa se ebia bema ummo adwuma ewo mpemu wode boss a na chese wona woda baabi na eno so ebetumi aboa wo amoa ugina onanse na eno eda enchenyi a wodwonso na wote yaw ewo bemba ni mo wodwonsa eba kakran bia ebeba na mu hihyo ne adade eno so time HH mixture ene ne capsules a wonya sanro ni mienu kabom na onomu a ebebo papa emanom emema so enom chese obia etimi enom de yen se obekọ pharmacy shop na say herbal shops bia ye ban wono okwa de ya bodin no na won be yi bi ede amount ana this will post you wetimi afre emben 4 0244 417669 0244417669 na hajia special local food and so abba because e come do wrong yes you kwa e dai him arewa badan no ye kwa hajia ho ne kwa kodi ye kodi papa se eduane bia ya wo pese ye banku eni nkrumankwan tuozafi wache jollof fried rice kokonte apeprensa eduane ben na wo pa wonye bi ni e wo hajia special local food bomode ana hwe etra kwan ye wo hacho atomic kwan so a ya ne transition funeral home no ben wo be bia so na wo pese ye di eduane bra wo aboboa no a hajia special local food say ye be bra wo aboboa no de yan se woni e bedi nkomo na wa fra ye na wa order weduane na ye de abra wo ye adwuma bia de bia so ye adwuma nto kwa obenya enwani bi edi na ho etimi ato na sa wo pese wo de adwane no a obetimi afre wo 0246 359921 0246 359921 and 0594 797215 0594 797215 na oni wo mu eni enkomo kwa be fo ndin video no so a ene Facebook ubehu yen na afa TikTok Instagram nina hajia special local food nya bope na chese edobeko na wa oda waduane na yede abrao enti se wo di dwumedie bia se yie dwumedie bia be social gathering bia na ope duane a ehotie na ede na wo serve wo mehu se yes eduane a wo dia be dia wo be kofi wo be kan wasem a hajia special local food bomode na fra hajia baby a wo bia wo be eduane no ede aserve wo empenfo etichu ayemfo chese abemu mpenfo na womo ene haja ye dwo nto so bra na ye nya etwuma na nyama ntimi enkoso apam ene na enkrata no munsam no ye monitor to na afrefo nya kwa mrem na daily guide abokrata ni
one day the mfunini nyina ba beto akire no watworo no kakra se Black Wednesday anya asam ketwa e wo man munte wode yewura mane bo amma yewura Mutala Muhammad ene ni pension e ka ho a wo che se erupre kwota yi a ekokonya nkwanhia e wo oboase afa ho no eno ena no pa wetwa e de aba na nana akwasi apia aboso heneni ene wo se amanyofeu bi ene etu galamse no nde wo bo wo mo kokko entesa anhweye de be pie nye delegate obokrata wo de Shatawale nimfoni aba beto ase ena Shatawale ya kan kire yokufo se wonye criminal anopay delegate obokrata de sono bi enono na mamemfa chronicle mpem no na fi me nane emamo yewro mane bo amana wo ma baba yi mfoni no wo ma capture e de ato chronicle achi ene wo say oh o mane bo ama Mutala fairly well eno so anopay edaha ena Mark Master we Mason ni say osu government maternity home ho wo renovate enti edakrata fa to so nkona no pai unya the chronicle ewom breso samongoma no ena wasan so de Ada East abankra chepani Kabu Kofi Kano ena fe Ada West abankra chepani Jerry John Mills nkonoma wode wo mfoni aba beto akire na wo mabubu nkotodwe a wo mabu no ena wose we de drama pa na esi wo Ada esanse DC no mabu nkotodwe a wo mpa nana mo chew wo bedwam anopai eno nso de akire na wose yankan Tito etimiensa ne nyimu ba kompoto kasem no remind them to be submissive to rulers and authorities, to be obedient, to be ready for every good work. Enti emfoni ade de akire no wo ha ye de wo he no wode anopai chronicle de aso no Mama fa Ghanaian Times enso entwa so e wa ha Ghanaian Times enso sane ensamo a ye nyina ye di ho abobo no Ghanaian Times e de kakra e de aba na mfifi ho ba bi no atro say page 3 no say ukada right there be remind no for allegedly abduction of 13-year-old girl Achinesi we know if I could to say we adding Ghanaian Times the one some there but now assembly wa GJ threatens media blackout over attacks on journalists. Na we be next week make ho assemble na no me shada nka bebre nkom. Enti ba GJ for say say fa ho die so na hwe ya wo mo so ni aban be ye bia no mfa ne ho nhyem ni aprosifo be bia mfa ne ho nhyem eno so e wa ha sei na Odehyieba semufo adwene po e wo Ghanaian Times mo no ni nyina ye di su e wo nia esie enrada ya brichi boy e wo mayi mu no ni nyina eho eno no so e de fire Odehyieba se aban he de shegu akwamu se enkwada ma akoma akoma sa ha 9400 ya wo mo enye nhede ni ba bitie no nanso ewo so mo tworo wase ni bi no aban ne shegu akwamu aboa ama se be ya wo mo nso ebetimi atworo so hwe ni bi na bibia nso etimi aye fine. Daily Democrat ena me de ewie media no kra ewo ahase eno nso so wode honsam ni bi aba wa ahase ne perifo titiri ma akoma akongotwe a ya hwere won no wo nyina mfoni ene da enim hase no wache se no nti aban ahye se ye franka ahodo no nyina no yemuni komu na emedem finfin na ehon so enye boko ewo ho no ma bibia nso edana kwamu sa pepe ewo ho nti Odehyieba nso kakra ewo ha page 4 ena Odehyieba se aswafo hwa providence am so ena oguso a wo pushie se yenye yema vaccine manufacturing fund na yemfa moa se ne be ya se man bibi san be free ya yetimi anya vaccine ewo na bia nso yetimi afa enrada ena Dr. Mark Oliver Kevo ebo modia ebie eye ICT week ya ye di hudwuma no wo bo modia epa hontoma Daily Democrat enso ede kakra ede aba enya mame fa Daily Graphic do bon krata no ento so graphic ni ma se bro ne baka se the big one no ene wo hwe eno ara hosem wo si ye no a yira Dr. Edward Omane Boama ye defense minister in fonyi ne di kan ena afi Dr. Ibrahim Mutala Mohammed enso Minister of Environment, Science and Technology ono so e kan large
Mohammed Muniru enso acting deputy national security coordinator and afi Dr. Samuel Sapon enso vice chairman NDC Yira Samuel Abuaje former parliamentary candidate enso enfonyiwa and afi Peter Anala so eka ho na officer na all fly o chingoshia no wahu officer na all fly helicopter no flying officer yazebo chum ampedu wahu ono so ewo ho na sergeant Ernest Ado Mensa komo enfonyo wa wo ni nipa nwotwe a enrada helicopter ekonya nkonhia no womu afomu ahwe womu nkwa chese eno adanche nso ase wodo yeso mampanyi a declare 3 days national mourning yesha ase ne chese ye betwaja adwo ankasa Ghana nyina ye betwaja adwo ne form akomakom yensa eno nso wo daily graphic dobo enkrata no emo na daily post dobo enkrata nso de abazem kro ya chese eno a yese omampanyi John Domedi Mahama watwe ne dwumedi a wosenku odie watwe asensen bro ne baka se suspend wa suspend no esan se atorenchemu a ato oman nti no watwe ni dwumedi a woso wodi bia se ne o invite no e US kwa o ma ye di areho enti daily post nso e de ehwo manebo e de aba national tragedy eno so e wo daily post do bonkrata no emo e na afei chief of staff enso enu ada we nipa wo mo ekọ enwure ni mu a wo mo koyi body no e de ba ya ne Ransford ye send your match chile nipa e wo botomeno so e wonsem e wo daily poster apam ni nyina ayensem kro ya na wa hosem osi en wana the dobon krate ni nyina e de enwa manebo e de aba mo wanu hwam na meba na Facebook wonu me gina so no adama mo de atwi mama ye na ansa na no ebre na wiedu onso betimi abam 0260 196064 0260196065 na yentie wonso adwempo udi ne bia ofrefre so mpankran waduri we are live e wo so mpankran 90.7 sada na we are live e wo so mpadoma we are live e wo so mpatakwa what me ka dia ajani mo yanko yo no pa die Ivan Salesha ka nyina enano pay nyajani mu nsumida ya masore osuwa sore ede nyamiachi nyamia boye ho ba ma de pachu na mitiwa kwenye na mitia onabo ba ya champo encho be fan for ena incoming national chairman ni kankambo di ena na kei onto papo national organizer ena head ya tafia oguma organizer yo yedi ka ebema Ghana nyina ye ebema ya yapo na ya mabuchana to yapo politics ni ye enye ntopa enye bibia ye metiwo jisi ye ne adisipo ye nyina ye tie sompa ye nyina yupo ba akum obi firi mu a ekimi ko jano ni papa ni maami witimi ko jano enti oti en ka radio sita na ne nkrede ya tampo ndi ya ba no mo bi anya kempo ni dia wetiri mo ye nyina yesu wo mo na ye nkro mo kama na minimte tinyamepe eno oye ndi empanche nyango ponta yo galamti asemi na ko pata ngoma wi na bayu galamti mo ye chane ye pipi ta de we through ndi da wa wi ya de wa be bire baba ana gana bin timo ya den sa ade a wo ye nye kai ye nyina nya so de nya hoto e bi da ni ba de tani de won unya de wo ye obaye de ofe but having nti ebe sempani funu nyina mo nya baako na enkrofo we yentu omo sota nti je be duru be ye na be ensuo no mo ni ade nyina be ai e de yare yanzu be sa abre ye nti ebe sile galamte nti me ya na ko pata nti mo nyina de ape nti ambe se bi be sibi wo mo mo de se ade mo ye tuo baba me da se eno de udi ne bia ofrefi original Paul sompa techiman yentiwe
ye wuti akwa wo man mu na te ye adwuma kama na bibia koso a ke hia Ogana yako yesa bitoda ya dia ponche kwa na kwa akoma aba na msa akwa nye ntino na wo ni emwa adebu no afam na wo se ni wo yemu jenyu bi fa so bo mo na asam na ya me ya ibi no bi so bo abo no ele so bo MPP ni NDC na mo ko we say 2 years wo ma tena akonya so sa wo munya ntutu ye twa afam anya na anu ya na nkra ma akoma edunu ma se dunsia eko wuye what is that be penny because ma twudwuma dia sense menya enko na ya se wo mu do munya nipa ba we fie de aban se maja medwuma dia me kuma penny se maja medwuma die ohun enso mo na mo ma tan sense mo no munyina eba ada na mo ma reho efa nipa sa ebla se nipa reho apam hwe de ati ene me bo ma wo mu ya enye yesere wo mu se wo ma nhwe ye bedu ne bi do wo men no wo mu tuma mu fo yi APAM that na menka ho ayama ho pa menenya metua so udini bia ofrefi APAM good morning medin the OBS me do afon kasem OBS yenti wa no pay na to me na wasena me ntia na mo abaso di mapa mo ye de bo aye Ghana man APAM me fan chia so nkoma Euro Titles Global Incoming National Organizer na Euro Brian Champion National MPP flag bearer oba APAM ene me ra ho pa na mum dia arefo ne se Ghana ha ye won ye bibia ya manese o man pani ku fo she ye double road ma fi Accra highway ase o man pani ku fo do beto aso ye mi sa ye ho se aban we ba ye bo si ntie nso ni no ana mo be no makiri afa so ye bibia re ya manese na so ya na enkontia tinamufo no mpanifo na ya na ekotia o mpa ye mesere apa me da Medase ene odie udini bia ofrefi Opalika ti mpa cho me demu de udem dada pa cho otimen ka dia o go ko si buate life on come to market Accra Ghana wonderful ejabo atin yentio yo pa cho me mo juma ana pay bi o pa tempo o kumsin o ba woman organizer do kan kan bodu national chairman ana bra champion on no na MPP ko kwato so aba adina ba enti bra champion yango ponsina papa me di yako ka tie ko ma Ghana men o ma ne bo ma ane no mpani fo ma wu nenye ni pa diem ya papa yango ko mo krensi yi adabra ngoku na aja ye tere se galamsi wo so ya ka galamsi national issue o ma ru nyina na ye ka obo bi ru se di betu galamsi abe na ya wu juma no mu kodi na za ayi breaker shi abawe o and this is for the campaign lessons are so there but be a bit at the wedding and national yeah only for your time and then people are some this that yes to us here that galamsi no mo to no mo to that be money only na me do menenya metua so udini bia ofrefri sompa nkrani o we are live ewo sompa techiman 106.1 ena sompa nkranza 90.7 ene afoforo eka ho yentio openi ya dan yamiasi tade pachi yan michia mu mina ya frame Isaac nikata fika aswa aze yentio anope openi sebio ye mubi no ye nya ministers ye nya professors ye nya sofo akese nti ye ka asemo a ebinum emfa nya asem Mr. Tikatefi last year August this year Mr. TBO ni ebu boba no we ye munketua ni ebu boba no we ye munketua menyo difu ba ni emihu na meka mense sama no da ma free station bebre ni meka na meguso ka Sompa FM ni ebu boba no we sha momyehwe ye hu yie omo twampanyifo no hu ahia no emmo afutupa enkanse mpamfa nkyere wo na ni omo pe omo yiedie omo potom omo afuru nti ni omo pe bia na omo ye no oman Ghana nyo bia de o eye nyankopon dia na odi ebedua wiase mfimfini te yemmeboa ye hu ni ebi nka wiase afa na anyina ene ye ti ha na ni ye yepe ene ye
ne ebubo ba no temunimu a nka yatu ye hofu ne yabo ye bra so yie de na ebubo ba na de ne yenyo opani me ka kire wo ne Ghana aka ye mfie miensa esi ye tutu ye no ma yie aka ye mfie miensa Ghana benya asomdua a egina Mahama so sisi a aka ye mfie miensa menyo difo menyo biara ba ne mihu na maka mihu kwa me nkruma mihu buzia mihu kotoka no nyina Yenyina ye tie sompa. Yes, ne minim na meka mopa ye feni agro mfie miensa time no ne ebesi wo mayi mu no mata yenya ta time wo a wotie nkwa mu no wo twiro to ho na wo behu say yes me se certificate last year August ekufu ado time me frɛ eya ye be frɛ omu lusu mi hu me frɛ obi ka kyerɛ ne sɛ MPP be lusu tuban omu na mu ene ni omu ye oman no omu be lusu obi a ene mi ankata bi e frɛ mpanimfo bi me sɛni ebi no WhatsApp message se me ye nipa se me ya boa because me nya professor me nyu omu classmate me nyu omu schoolmate manko school manko university wa brochire me nya doctor ntino ya akaye mfia mienta me na me ka kire onne obi apa ontro nto ho ya twro na set ye bia nso no de aka ekiri ye wose ye no ye bebo pono no na fe ye di nkomo esanse wo man no ehia yen eno nti na ewo dwumadi bia ya to ne den se for God and country ye adwuma no amanyame ene wo man no 0260196064 and 0260196065 udine bia ofrefi Pastor, good morning. Good morning, sir. Pastor, me did the Kuya, where Sompa Kwashima. Sompa Kwashima, yeah, boy, into one pay. Okay, and the pay the money, my union, I am Hossein. Yes, media, you didn't see that. My Busi Afonso Yako. I can't say, ye penny for it. Ye quiet and namso. Senka quiet, ya, Senka baby, okay, of what Harley was the same called a shine a beko. Nese san say ye kwan ne nyinti omunya bedi ye sope eyi na omude nam bim bibia na driver no nukuta ne car no otu car no de hia no bia omoko Yenyina ye tie sompa. nda ko de car ne hia omo driver se ne car gba ko hia ni ndi ko panyin no no fi akọ ne tu car ne hia no afa yem se no da kwa ko du omo nese de nye se ye ka se enye batin penifons omo hwe na timemfo na yesu wo mu omo yesu ye hunton because yesu ye need ka to fasa el pap no be fanko o mai ka ni ye namso kuma se kwan ye da hoi mo ba ye 6 months ni mo 8 months na mo be mo tum na isisu na de bia ye twa jaje kwan ye hwe se ya ye train kwan fiti akotema pakadan ya ye kwan da ho mo train isiwo mo ya koto train ya be se sa ban bi na de ba enti ja train ni so enye eduma na nsi so mo na da na scrap me di twa to na boka se kitiri de twim me asay o man no next guy call ye da say no ndi en penifo no yesra mu ti mamufo no ye wo ha na nipa kola system ewu ye penyi bia na kasa ho ene TV stations will be ashe black esan say we mu ye penifo de TV stations wo mu radio will be ashe black bi ko adwuma nya twum o man we nya twum ye di tim ye nda ya da boye so de da se ene wo de saa na wonso ba ye do be suamu na fe ye de asi na mo wura Facebook ho na fe ya hwede amanfo nso ye de aba betoto mefa de twato udi ne bia ofrefri so mpankran na waduru yo Papa mechiao anopai mejo suamu o se ni nkranza ja se nkranza boko de nyame ne mpa bo ha de boko boni bia ni ha de mo bleach na abo men enya asam ketro o apam enya dapa ukade bia ediga na bonye enti yebesere yenuanom MPP4 no apam yesere wo mo enenko ade wo munya mechia chairman hwanhwane ne hwan income hwanhwane ne yesere wo mo asem na asi okre ebe afane afan enkan se baby for me fankodi enti yesere wo mo pa wo munya isa amanyosem no ena
nkɔfoɔ no a wɔn deɛ asɛm si wɔ Ghana ha afei na na ɔmbɛfa ho agye din no yɛsrɛ wɔn so wɔn fɔ wɔn nim gu aseɛ ntena wɔn pie papa bi kasa asesi ana wɔkan ade asɛm na wɔkan yɛ Bible mu no bibi besi a adiifoɔ ne kama obi a ɔman ne te ɛkyerɛ akwankyerɛ a yɛnyɛ monkyerɛ hwee monka hwee asɛm ne si wi afei na na ɔmbɛfa ho agye din hu no wɔn nya nsa suban na ɛyɛ Sumpa to be after neti. Yenina yan come na yen so because obi nim da obi so be ko obi nim ne be to obi echina. And I best say penifo so edit to me ase wo monsem no. Enipa nsa hwe o akaka ben sem akokoroku sem no eye wo ma ye bia o montwa so. Na o mmere o mo ho ase. Esan se obi ye hu ne ye nim ne besi china. Apam ne nyamenya adwuma. Nyame toa so fa yenchiama nkransaman nyina ye asode ne mom ye nsore abra wiase nyina pakase no ne nwuma no so ye maso mfa wadwenkyere miwura ye nkwa no pe yo ye kodia na Mamensha say free Masud or the free Kumasabanta say it's very sad but the losses of our public servants. My condolence to their family members and the entire nation. May their souls rest in peace. And Anakwama Watin Ablekuma Central say, may the souls of those who just perished in the helicopter crash rest in peace. Ghana is mourning 8 gallant citizens who lost their lives in service to Mother Ghana. We so KK Edifree Kaswa or also say, this is too much. May we never witness this kind of thing again. May their honorable souls rest in peace. Derek Ayete also Odehyieba was say good morning. Nedia wode ebaye ewaha and so no na mamenhwe Jimadu Najisku. Jimadu Najisku. I say, may their souls rest in the bosom of Abraham. Nedia Odehyieba and Rahim Rankin said, in fact, what has happened for the few weeks ago is getting out of hands and on understanding. Okay, I say, oh, may their souls rest in peace. Nedia ya also Odehyieba ewo aha enono. Let me see. Okay, Najisku signed the Bible. Say hi, good morning, APAM and your crew. I'm watching you live from Nkranza Ekumsa, Ekumsa Domase. Najisku, Odehyieba yewaha. So and teacher Kujo Tepenyina to say, very sad that they lost their lives serving their country. Yesterday was a bad day for Ghana. May their souls rest in perfect peace. I wonder what their wives and children are going through right now after hearing the news. It's not easy. Let us support and pray for their families during these difficult times. Edrianaba Kwachi Adams also say, I can't stop crying. I'm not sending a message on the Abano. Aja? Miura. Yemfesi na Sebi Anumano, Wachiri Diaswa. Wajibu. Ya no jibu. Obansu no wankwa. Uju eniso. No correct. Ene said the tia no. Obaapa yako. The American say, mamu my far away and your politics. Yeah. Obi frɛ say TV stations are share black. Ebi so nke say bi MPP mu na si anka won kasa asɛm no. Obi na ewu. Mpacho what I say obi na ewu. Eye Ghana nyina nti mamu me mfa nye politics. Emfa asɛm no nkɔ ba bi e. Nipa na ewu. Say you busu anka be ye oya. Ka be share black. Eye nso ba de ana ye nimbe nkum ni me. Yes eye wo hoi eye nkuja. No correct. Nti so obi a share black I no nche say ebia ye celebrate obi and ye mfa obi de o e national tragedy NNC pastor mom ye so we national cake national cake wonderful ye do wasi ye kona fe agudie mu nsem ato awo so na ansana no anopa uchu sun wi a
trace kuno we here bi mama nka bebi kaka fa makoma mu hne ho nkyerɛ wo ɔbɔ me ne mabusua ho ban me dia no hwɛ mabusua ti awon to aso so kwa awon to aso so hwɛ mama nka kyerɛ wo me dia mama sere daa ne daa me dia no kyerɛ papa de tiri kwa sabe bia ye obi wo ho aba emeya hyase bio ntibu ranom na mokanfo mo saa oh Debbie Pepsodent 200 grams for no ho asɛm na yɛ ka yo ɛyɛ kokoko Pepsodent kokoko promo no nie ɛyɛ Pepsodent kɛse dada no a na yɛ de 25 grams aka ho jiwo de na ba obusua ho ban na hyɛ wo sɛm de FDA agye dwade nkratoɔ yi na fa na moko Yekoye training wa garden ni. Na me pray ne. Mama, javelin. Oh, sir. Na plate no so e. Mama, enye plate o, discus. Yeah, training every say ya best ya inkunim difo. Mo asemunim se. Asa na mo bedi inkunim no. Mo hia ho din bebre. Say ye chocolate taste ni tun chen a. Any fota e what Swiss comunu kra energy boosting vitamins ni minerals a. E pon kunim difo. Mama, yeah, that's it. Me mo fe ya pon with you hear me. Twisco, power your dreams. FDA aji ejeje in kratso yatu. This is our own. Let's cherish our own. Ghana Premier League is back again. I say this is our own. Let's cherish our own. Division 1 League is back again. This is our own. Let's cherish our own. Ghana Premier League is back again. This is our own. Let's cherish our own. Women's Premier League is back again. I don't see a day what dog can want. I need you can want. The ratio more. I day what dog can want. I need you can want. The ratio more. Since the days of Baba Yara, we've been there. Ghana Premier League is back again. Since the days of Shamokwe, we've been there. Division 1 League is back again. Since the days of Abeta Saki, we've been there. Women's Premier League is back again. Since the days of Asamoah John, we've been there. We've been there. Ghana Premier League is back again. Since the days of Ishmael Ado, we've been there. We've been there. Division 1 League is back again. So this is our own. Let's cherish our own. Ghana Premier. Yada ude musam ana etwa so fi sabe kwapem sel no watwe bo ka sam na wota ana pe wakan ho bi sanso na secure sanitary pad enso eken ho no pe na ude musam no enso e ba no wachine medum afa ba center Dr. Time da so ana pe ono so aso asene ene da ude musam no e ba mafisam yen start say na onum se tournament no eno so eguso ekoso Burkina Faso Congo na Tanzania na mpacho no amati se ba so no sei na esi ekoye Burkina Faso anu a o se 2 ema Central African Republic and so na so was 4 ema Central African Republic and so issue 2 na Burkina 4 Central African Republic 2 and so on Mauritania at if you want shebi Tanzania e se na kaba kwa wono so so entimati and na match se beba so no sei na esitia DR Congo and Zambia and ebebo and we are no you pepe na sa dwumade no and so betima ba so and watching Congo e betina fie no Kenya and so that want to match sa Chan tournament eguso ayekoso na resource and our resource and na match sa eba so no and edem sem edam atifo na pe wo dwumade so na Yanko Ghana Football Association aswe na yanko didi nkoma kakra onum say club license board on enya ama clubs ni bi approve and say stadiums no maybe ama bi approve ano na che say Barbera Sports Stadium enso e ka ho bi sanso atakwa tira ne park enso etimi ka ho bi eno achi no yes Dr. Kwame Che Sports Complex enso e ka ho bi na say ene clubs ana say Vonus ahodo pi ana mpanimfo so etimaja atuma enso so ene yade musam e man na tifo e wojumade no so na onum se ene ayadia Ghana Football Association mpanimfo enso enya de 3 times no ene omodi di hu komanda mpanimfo pia starte e basom yade musam enso e beba na Dr. Nyaho Tamaklo
former GFA president Ojamu Edmas Fukene has board chairman on Ojamu. Now, what did you come over brain? And so at the Alpha and 3 times proposal GFA. Monsu etim ayese ebebasono doctor na otamokro enso etima de mun komaga kana yente sima doctor na otamokro enso so edetu da on GFA 3 times almost etima propose na wa baba na se wutimi kono. The constitution strictly puts the number of terms a GFA president can serve at 2, and this started during the era of the current president. I have further warned that history had repeated itself in several things in this country, and we don't seem to take note of that. And if we are not careful, this can create a big problem, because citing the downfall of the former GFA boss, my very good friend, I attributed as this particular thing he himself wanted to do would have been part of the downfall. Now, to me, anyone who wants to stay in power perpetually, especially by twisting the constitution to suit their interests, is a danger to the organization and the society. So this is what I will say so far. Enti we sima doctor now tamakro enso ade atoja na pele musam amayati form ewo jumade nso na George Afriyem enso so ya former GFA vice president na sankomo no ono so ade didi bia yenti George Afriyem. In 2022, we pay sticker for consultants. In 2023, that 3 million, acquire 11 million Ghana for consultants, more than even legal fees and auditors fees and all that. They say, read my list and you can check this current Congress here. About 700,000 UXD for consultancy. I don't know. Maybe we'll consult to my minimum 8 million Ghana cedi captured. The total amount of money a GFA betting a year free FIFA in a calendar year is about $2,450,000 US. The total money. But with the GFA audited account, I also go to 8 million Ghana cedi for consultancy. Well, yes, now Okoka, Ovite, Adentina Oka. And I make say, Oka Akusise. But I say, yeah, Uboli, and I medical kind, Uboliga, Ubosakura. It is difficult for your number one product, which is the Premier League, to attract sponsorship. It has to take government to put in money because when it's been fulfilled. And so, Sama, Ura Fence, George Afriyem, and so Eliatujan, Ramsu, was such a man. You say, I see clubs, no, Ebia Benya 1 million Ghana cedis before the season has to be to my starting. Now, no, we saw no players, no swear, obey to when the 1 million cedis move at the field league, you wanna, Uncle George Afriyem. Instead of saying you better in your strength, you see, sometimes we people say Abu Salam Yakubu on Kazakh because the promo Abu Salam Yakubu in one season, Oton players bear 4 across almost close to $1.something million. I mean, you are Chelsea, Oton Niaji, Emmanuel Crosby, but within one football Oton players over $2.something million. Go and check the players who leave South American Premier League. You realize and go to any of the leagues in Europe, the price tag not less than $6 million. Can any player leave Ghana Premier League and clock even $1 million now? Samuel Inkum was sold to FC Basel, close to 800,000 euros. A defender right back. Nima ama will league na ko from any attractive. If you player you be paswa, you be tinyama your league na say ay attractive. You tinya retain players in the league for a season or two. You gain personal glory. You rock it to Gregu. Me na mungwa na enjoy you. We can head him obi aso. Ghana football itself. Because you see today the focus is that young couple akolebi a who are drafted into our national. In fact, first nobody any of us setting A. Today it is now required to talent just like the recent under 20. I was shocked. Say 23 players, ABM 20 foreign base, Enkobo national under 20, which used to be the case in the past. Today we are going to the clubs that were Bruchino who develop your players now and the Ababa under 20. And you think that there's nothing wrong with your football? And to a small reference, George Afriyem, former vice president at the Ghana Football Association, former Blasters Management Committee chairman, Nensam Ansusuno. Na yengu mo CAF ni enkodi din komo kakra onum se enche na CAF Confederations Cup CAF Champions League no na eno so 8 abaso na say mo Confederations Cup hono ma say na mpanfo ese Zamalek Wydad Casablanca USM Origin eno watch no RC Belouizdad enso honum
Marek ewo na class maku ensia bo ho no mpanfo accident om so omo no prelims no enya dia omo so ebitima bobi nti 52 clubs no asane kotoko eka ho bi omo de prelims na ade omo tima awura me so omo so akwa bo bia na bibia so etim ay kama enso na we for yentintom na yensa kodi nkomo kakra omo se na meka club licensing board na awon nkomo na ne tie ne takwati ne park enya approval Dr. Kwamche Sports Complex mpanfo ajatum Essential Sports Arena, but for to be dance park, and also for Chima, a approval a bit messy, and I say a bit more Ghana Premier League, and so on. Pondo Sports Stadium, a approval, a Lumama Sports Stadium, and also so a approval, Lagos Sports Stadium, but for us, I got to Babeara, and a class Sports Stadium, and for us, I got to Sword for no monkey come home, no more marker, monkey cake, and Doma. Manufo anyantum brekum ya juntum entina ha monkey cake am wa no chino na onum se Techima den dey say ya hwehwema se Techima Live Wonders etim no so mobo ya semo ese etim na da apampa so ampanfo ton na yebusebuso mo so mo ton nti ye hwe se bia Techima so no omo so Techima Sports na se Techima Sports Stadium no ampanfo betima hwe na me ya park na etimanya approval anso na Techima Live Wonders se ebeban kan ana so mo so ma kon Techima na elite techiri ebedi nkomo kakra na Ghana Football Association ya da so joma so en owura friend se na Dr. Kofi Adams Sports and Recreation Minister Honorable Kofi Adams enso didi nkomo kakra na se enche na Black Stars World Cup qualifiers 2 matches aka no na e ba bobo na opana didi nkomo kakra enso da found. This aligns with our broader strategy to leverage private sector investment to transform sports, especially football, which remains, and we all know, our national passion. I've heard some tell me, you can do well in every sport, but make sure that we qualify for the World Cup also. If we don't, you are in trouble. It tells you what football does in our homes. By what we are doing today, we are telling them we are not only going to work hard to qualify for the World Cup, but we are going to make sure that our leagues become competitive and attractive. It is also consistent with our national sports policy, positioning sports as a catalyst for economic development, youth employment, and international branding. SOMPA FM. Ladies and gentlemen, for far too long, our football clubs have operated on shoestring budgets, relying heavily on limited government subvention and occasional sponsorship. This has often meant compromise of what? Standards. They don't work to standards. Dwindling enthusiasm and a mass exodus of our finest talent to foreign leagues. Indeed, we just returned from Morocco. And one interesting thing I observed, some of the teams we came against had 6 or more players all playing in one club in their various countries. So they have played together, they understand each other. It wasn't only the camping period that they had opportunity to play together. But because our league system is not that strong, you have to pick players from individual clubs. And to that is Honorable Kofi Adams, Sports and Recreation Minister, and Swadi Tujana Pelham Sameti for Odehyieba Suna and Rabiani Gold Stars, and so about friendly game of Bako or Money Income Academy and a boy, and the 0-0 and so on General Gold Stars, friendly game on Bono, or Man Shibi, Sansuna Income Academy, so on, and Timmy and Shibi, and so on. Now, Orim say, Ayadian. All African as we U15 All African games no and also egusua aircourse na Ghana badminton team no almost team arena 6 medals and so on ti boys na yemo maba so almost na maba ni nyoma team akwa de a na se medals makomako ensia and no almost team anya de ama Ghana and opedum sem my native for Odehyieba de no so ntino ye wuro mu ana afie nkwa amana ne ye kodi nkomo kakra emfan free amana se be chep United say officially
almost betem sports stadium no ehon so apama ya ta kama ha na nyame admo china ye bedi di mu nkomo so na hwe na bia so no etim ay kama nte china bebo awura betem ya akodi nkomo kakra enso obi china bia so etim kama nte enko amana ne nemfa amana ne nsem no enso so entimi entoa so na Mikel Arteta enso adidi nkomo kakra enu a and after Arsenal ebo game enso no Mikel Arteta enso adidi nkomo kakra de mu se banam se enu club friend is no eno so ebi etimi ekọ so Aston Villa S4 ema AS Roma enso entimate no chin Arsenal S2 Emma Pierre and so say Arsenal 3 and so on. And after the game, reference Victor Gyökeres and no onyani debut at my Arsenal after the game no and it was reference Mikel Arteta say and no reference Victor Gyökeres no nimwa di mona wan kasankasa who's the next season ever be settle Arsenal more attacking force no say in bisako. It was very important for him to start a match and start to have the feeling and the connection with the team. Because he's been with us only a week or so, but I already saw a lot of things and a lot of purpose, especially the way he was attacking certain spaces. He's getting a really good feeling. I think he's built connections as well outside, which is, I think, is really important with players that are going to help him to get in the position that he needs to get in. And yeah, his fitness level, I think he hasn't trained really with the team for 2 months. So he's on now 6 or 5 sessions, I think, before today. So I think in Saturday again, I think he will take another step and he will be in a better condition. He's so willing and so confident as well that he can deliver straight away that I have no doubts that he will be in a really good place. And to a small reference to Mikel Arteta and so they can before boyfriend Victor Gyökeres and say no team on also 8 match nights and the team chemistry no e for on Arsenal attacking force no it coming season there Arsenal one rem say how bad the Arsenal show 2-3 let's say bian so team I come na yanko basan so no encoding come come say Mercato say boyfriend say Mark Andre ter Stegen na say one Barca team no and I back and forth back as obepa oma na Barca mpene for February Seneca for medical report Fabra na fa kuma La Liga medical commission na Seneca also sika wojina ye hwa so kaka na pekipa bi no mejem enfama na abone se omo ba bia na say bana nya na chimo enso Barca training ground so ene ono nso akwakọ 20 teammate enso ntene ese boy friends Mark Andre ter Stegen ha Cita Esportivo no na ese no ono nso atima na ese no na Ransford to Facebook no so kama na ese okono ha okodua no esuninti say Mark Andre ter Stegen arrive o Barca camp na pen yere musam Man United for ewojuma so na ori friends Jimmy Carragher a former legend Edema Liverpool England star na onso adidi nkuma kakra no chema na upe player tono Alexander Isak and na so player Liverpool ani dinachi no say na boy fence Benjamin Sesko no na wo so wo se wa kan Edema RB Leipzig na team ti say Manchester United Real Madrid power eni kwa so buputi no player bi hon ma na wodumi say obesina kan so da man Newcastle yenti esima Jimmy Carragher and sorry tuja. But we've got a little bit of breaking news. I'm sweating on the phone. Manchester United make an offer to RB Leipzig for Sesko. Oh God. Proposal 75 million euros plus 10 million euros in add-ons. Yeah, we go again. I know. And they believe the striker favours Old Trafford. Oh, don't act surprised. Why are you surprised I'm just going to rip it off now when this is... I don't want him. I just want him so them not get picked off. And to so reference Jimmy Carragher and sorry to the Perimusa Matthew for no also catch Liverpool for so over time £150 million and the apostle Palanza Isak no na Mbappe wo hono me de na ka Fasens kan ko pay Mbappe na Isak who the £150 million e de kwa ko pay Isak was wo no wo catch Liverpool for say own deserve it. Enti yeah say and also wait to na bia so team aye kama yes enti yeah say tuma e betima ball enso de ama inactive enti enko na